wa mae running mate yae running mate yae gotebanga asa koi guri bagana kuru birengere biaye eri biaye bono bira beta bauti kegara chikoa Kenya kwanza kwa bokotali azimio la umoja igagotono niko kia Ruto gochika gochia se mobile network operators mba basa gotoma promotional messages gochia asaba yu abatume kibechi simi past saa moja ya butuko onye bagotoma any messages chigo promote product ya Deonsi a company ya Safaricom, a company ya Airtel, a company ya Telcom Kenya niko batebi gutuma message yeyo gati ya saa moja cia mambi na saa moja ya mugoroba timeze kuona koboka naye mambi konyore message yeso chisemije zinisane simime chigo tebi ngao koraki nyogo tete konyo yani chigo promote gento nyogo tete ko maybe nyogo tete konyore kibune skiza tune nyogo tete ko kayeke chi betting farm no chimba begete iga bana siasa squeeze ba utumira bantu chi message ekimbia na ndio kubwa baseko sali lakini kwa nayo ndio kubwa wadagere barato boli bindi bamago tomere gere bindi bamago to always complained about yes bago to bindi bindi kumisana bino tabanye tinga bakozeki kwanya rando bande batabuga knowledge about simi jimine smartphone kwanya umuntu kwa subscribe ya second togete geko na jachive as every time I've seen people bako beka jira ini kwanya umuntu yani petty issues umuntu ngara ngento ngera geko na jachive sakira liti umuntu agulira byumo ngira yamba de ngento kigugumia ngento ngiye kebune kero umuntu agotebiriga etirina abungu gotubira ndaka bese gete on standby alafu message yamba yakosoa Ukwana igoro yegende gete ukwana igoro ya bundles gete maze unachoka sana by the way wane no raseve jekom edi tangu kwanere ga sepechi ya gatano nalimo ye gazeti ya Taifa Leo hata nga 20 gatoba bui nyuma agose nyuma yabo chorio bochi okoleka na busia yes igonga yenteke ne peace epeje 12 ne mugere tumugana ki Deputy President William Ruto bona atebirenga umurayi wense ya Kenya Muskuru Kenyatta nigara we igoro yemeroberi yo gukigoturubaniyo bachorio bora cyokoreka na litikulia Jumaine mono ino mulekera sepeje 12 peje 13 gaiga Raila Odinga kurwa saba mabwazi miyo la umoja litikulia igoro niga koletera ali nene sana chinse mu kiri cha Kisumu herali yo mweli ya Sensemelia abantu bange sana beso ogeti ya Raila abwase bagotebage nga Raila urges Nyanza voters to turn out in large numbers on polls day asabe toko tebya ba na inchi bichi kiri kwa sokyo sobonge ndiro chiwaka chikura abwa soro kongorwa Nyanza rubwate 3.12 million voters KISII county gebwate 637,000 Nyamira gebwate 323,000 which are often lumped together ichikindi dekoros county chiria chiro kongorwa Nyanza at the same time president gego murabensi ya Kenya Muskuru Kenyatta kirarenga sinsemo kiri chia Mombasa litukule goroni gate betenga kumuranche mwakire kura Raila Molo Odinga kubwatekana na morali yabwate yo gukikonye konye ense ya Kenya mugano yibo no urasepeje 13 senga seti ga ya The Daily Nation asepeje gatano gazeti ya Taifa Leo ekembekelikia United Nations nigo kiarugo kulerwa ngenchara kero kenda bera chikubwata na kubaleta no mochando sana abamenyi bense ya Sudan at the same time murainaro umonogeli wekembekelikia UN gasereti wekurwa senseli ya Democratic Republic of Congo onoroboti okonyora sipiche gatano gazeti ya Taifa Leo antungaliga kurase county ya Samburu mugavana wa county ya Samburu kurukunga Moses Kale na ula first governor mugavana umutangani by the way acha pisheta kantu ketega igagoteba iga a thank you note asinga set yeah abotebanga it has been a great honor serving you. Thank you for having entrusted me with the leadership of this beautiful county for 10 years. I have done my run. As you go out to elect my successor, please vote wisely and most importantly keep the peace. Ni governor ya Samburu. Safi sana yani awakira abantu be county ya Samburu ngambiye mona senge ncho yogo nchora ko bakorre mirimo for the past 10 years na inde gento kyo mweli atwanire gaga kinge nchako tebanga komoko kenda gwakiro yo rache kuire kiroge ke after na rurororo akachikura no bungaini na inde gento kinge ncho mono mutwaro mulembe kabisa tari abagabana bande ke bagenderete kurwania bande gisigi isigi kano yoko but what I'm seeing
njeni ndo chomo rembo kwa wakolegana serikali na yebangede. Of course. Me naona a lot of peace in this country. I'm telling you. Onye chikuranje to chikokora chitatuale no ene sagenge. But they have been telling people. Onye tulio muliki gose tulio reporter ya news. Onye tuli gito ilime muneke mbegi IBC. If you are not an agent, genda kekura ya genda. If you want by the way, that is why I'm telling you, mwewa ngite koleta magana ya sinjira yo wikera nu baya nyore. Ayegenda kekura yao rudi nyumbani. Gekunyarikana genda kola ngichingo kobekerio giredi. Yes. Gekunyarikana cheese yako kuna cha na cheese ya garagiri tuko yao tu. Wacha life ike kawaida. Ndio hivyo. Yes. Marekani huwa anafurahi sana na Amerika bwana. Kabisa bwana. Yani watu hawajishughulishi sana na mambo ya uchaguzi. Unapiga kura kama haki yako ya kikatiba. Unaenda nyumbani. Lakini ni mbege nete system chabo sana. America. Yeah, of course, and they are very transparent. Yes, very very transparent. Mwanonora sebeje 22 dudu sirero bamulekerete county ya Nakuru West, Nakuru Town West. Kimeno yoko ligero wiki bujumbe bwenseme yinyoranga Nakuru Town West mu bungo oboga kuru ku Samuel Arama. Mogusi. Na endo kwegerere kero kiwetera sekia magya Jubilee. Na watu upinzani sana n'umungwana. Tataboa kweli this time round. Yeah. Hata niona president anamuendose kwenda aliye na kura somo sankano balia. Samuel. Yes. President ya muendose. Na boy akwate kimena n'umungwana kurunga Daniel Ithengi Kamau wiki ama kia UDA na Andrew Ochoki kwa sekia magia ODM. Lakini ase chikule chuchu wakwa na watawenge president ya muendosiri wananchi bangainire sana nchi wako levi into very different. Yeah, sure. So they do look at the person bana kimonto kyole kubwati bari umugano boronge bamakochora ko murai lakini to sabarande asebali bonse barachiko chorwa kole mirimo te bakorera abananchi emirimo naberego nainde dudus negento nakina teba useless egento ketabwati ngenchende yes egento ketabwati ngenchende onsi umuntu koe guliba kana abananchi bakwegendere ngochi kubakorera mazejo a single doubt yani bakwegendere ngochi kubalendere nibo yabo dudus omanya kuroro kwanye nibe ipi oyere buobe kechi account chinde chinse chesiko omanya ku expect dudusinga abana bawo babebuya abana bawo basesenikwe otwaro bogimo buya ndage kwera abantu barwari tikizukali bakugweni une chimilioni chibasa chinyinge chinse chisiko bagukani uchindagira chichiko byo besinge barikoli yani okotabukali sukuma yani ibe bya abana inji oenjoy go jialia you cannot kale go tebase Tigera zabari. Ya Judy. Asike tabukia Ayubu. Yes. Ayubu na no mwemere sana olenge ruyani. Ya batebanga. God is just. Omonene ere no munya kene. I remember wana moka Ayubu akamutenga bona wakigwate sekaiga. Nyasa oro muramera ni ukwirira ninki. God is just. Ayubu akamutenga diga gutabana. Beko mutabana nu. Kiyo godabarane ke ingi yakobera njena chitazenze kintabwati natimbuati kene naende narwezenzeye kintabwati kene na igwa sajo lingo mukumbisana lakini anyway na iguri katika shaka kwa ne ndekyo kera kanywa kana 200 lakini ya siasa kweli siasa ya Kenya lakini yana soko mnoma wangu siasa ya Kenya ni concentrate mono eno katika gazeti ya pull out ya DN2 lero bamuligeta magana ya styles bantu bakwe Rosi agaige weekend asa bantu bwente kwenda kutimoka nini bintu nebinge boyigo birikira senga seti ye county ya Narok boyigo nebegeta magana gigana kiba cha Kirinya gitali abe kurukunga new Narok level 5 hospital na boyiga senga seti ye page 23 mbali gerete gangana ki constituency au imeye county ya Nairobi chira chikwene kiye kimina negetindi kuli yobo obo jumbe county constituency ya Langata ebwate Nixon Korir na Felix Oduor Jalango Mbakazi West George Deuri na Mark Mwenje constituency nere gaiga dudusie kurukunga Dagoretti South era chikwene kiye John Kiare mubungo bono na Dennis Waweru Rwase kia magia Jubilee Mbakazi East Babu Owino na Francis Mureithi patachimbana hapa Makadara George Aladwa Anthony Waithaka Kasarani Masika Kuya John Njoroge Madhare Bono
Anthony Oluoch na Billian Ojiwa. Bahati tai Others. Ayaba bigete babere bali bago compete Bahati tai. Bahati ile ndio wade ticket ya Jubilee. Yes. Kurasa chizo chisiko? Kuna neji sezi. Ndio wanga wasaina warai wangi. Kuna neji sezi. Oh, Bahati apewe nafasi. Of course. Yes, apewe nafasi. Lakini amekatwa miguu sana. Ndokire president ya kwa na stadium. Kera terenia baraigete bosio. Igateba nga eshimu wazee. Raila Odinga na teba nga sikaba gaka. Sikaba gaka. Na obo mutindi na. Bate kora sometimes bategerendo bago. Tiaba kwane. Bategerera ento bago kwana, then the decision remains yours. Lakini president ndio ngira kwana naende kende kera ateneni Simbarati ekamoteneni Chris Obure, Professor Sam Ongeri na James Ongwae, the outgoing governor. Akaimukia maokawe igoro. Kabatebya wote ni wetu. Kini nkaigwa chieko Simba and again. Ni majitaye no mo kuligili ebintu imesana body language ya president. No, a president actually na roche ndo kaendele tana. No, yeno ya bwatto ko kumotanga nyuma ite communicates a lot. Lakini umaya tena na tebete boronge ngongwa is going to national government achiko kole mirimo. Lakini president ya roche a wave na ndege ndana the president tata tiko pinga mangana ya bante kero ba kwana. Erega tebeteiga. Ikimwateba muradi mukifanye kwa amani. Muna mwokuoga kurwabu ekimogo kwanza. Ekyo mugekora somo lembe. Kugija mugekora somo lembe. Timwe mujando na kyo. Ege mwe mujando na kyo no molembe. Because you have the power to choose. Lakini mugekora no molembe. Anyway, ense ya China ya soga tiga iga imeti ya choko. Mini welele ko wale ngara ake. Mwako ngeli Professor Tabu running metibono. Oh, by the way, I saw the breaking news. Engineer Josiah achie soma moske machogu. Lakini sometimes hivi ndo biro rakaruka nkuya gachore. Bono why wera so much for this long? O ma kuru bono. Bono iga. You know sometimes they to atebekene. Why over of all this time? Mwaregister mwakorere kireyendo o ma kuru. Bono badi literia litigeto ebicha ya no ere. That's why siasere that game. And what if penny miraculous ringa ongeli Ruto governor Oria na bawo show up by the way. Yes, na bawo show up kutiani kwa because bado no ara sekurende paka sekurendeli. What the law says I say go show up inse kwa ngongeli obwire chikura litukuli kwa inaugurated ange gocha na liye running meeting ayo chikochorwa because they have been elected as one ticket. Tawanja kokora vendu ya naraje mapema agoja mapema lakini bona nda bantu bamakuboliga ukakana in public ngatoyoga oyo nyasaba makonyire obwire lakini yangote aina endo kurubono chokutiani abalikiwa magana maina bangaini naho je clip getabekire agukwana kabisa abode bagera dalingoko ora change anyway lakini mwali oyaje achie change rivenge one man Jackson Manda go gatebetenga usiweke siasa kwa roho don't taumia bure siasa yanaona batiri na mortegereta gojimambia iga gojimambia ndeto ila siasa to beka zenkoro hapana kwate kule wamenyi ba chinsemo chiche western igo bakanire kabisa nga abana siasa batigana neke wanda kya momias batige omungwana wegwa akebokie kera siasa tego kebokie lero litukuri juma abana babugicingero mbakwanire gase barachikoba mpaka rigadi gashaba lero ndoje gakwanire ga igase bambika baba akina Diamond Platinums akina Harmonize Sauti Sol aba bugicingero bange pese no gwate kento ndeka serige cyo sero ndasega sero katika gege chinse chisiko mu megano nemuri kirenga kinse ya China egenderete ne na mangana yugo famia boigo ne chikure ne chitia chi missiles chiabo kurwasi chiko soli timu ya Arsenal manager ya Arsenal Michael Arteta
niga orokirie ugosemerio konene gucha somo gosoria Gabriel Jesus yo beto kugurukurwa sense ya Manchester City gwasate betenga gabwate ogosemeria gugo chikoranga na kibago koreye magega yiritukuria rero mwanchu mutegereri Arsenal ngumera bali na Crystal Palace ligi ya Bongereza ngo chakere bali Arsenal nego litaba gosoria bange sana this time round Gabriel Jesus ku Manchester City Fabio Vieira korwa Porto Zinchenko korwa Manchester City boigo nalega igo korwa Matt Turner gatia bagosoli banda bange igo litukolia lero na gwate base nongo igora bali ligi iyo ne timu ya Crystal Palace chinza inye cha butuko Fulham litukolia ngomba umera na Liverpool saa 8:30 Bournemouth Aston Villa saa 11 jioni Newcastle na Nottingham Forest 5 p.m. Tottenham Southampton 5 p.m. Leeds United na Wolves 5 p.m. Everton na Chelsea saa 1:30 ili tukulia Jumapili mbabegeta igandoche Leicester City na Brentford 4 p.m. Manchester United Brighton 4 p.m. West Ham United na Manchester City saa 12:30 boy kama menyokalia Commonwealth na agendrete chinsemo cha Birmingham England Omanyala alifanya alinyara sana alingara bana na alisema lilia bukwere nda America na Devono is focusing on Commonwealth games Omanyala nanya alete akabwirense ya Kenya gold medal azichimbero jiji chimita 100 all right wacha tuende kwa dondoo tuingie dondooni atenga masaa yamekimbia sana lakini kesero gichi gosoli na bagosoli kitakuja baadaye okay 5 years 5 years they are dating baka bantu bakamamanyanga bantu abamba gutigana finally ngendo barakorere no kunyomana bakana rubo bata timaye tibune bintu bire gosensa itani okuburuga umungwaro bagachibaga itana no musubati we ekero baita na musubati utamine tinga ngomusacho uri mutigire akwamini kabisa bono mpaka keraje kuungo musacho yonyomire monto mongao manya tege ne dibado ngonyomire monto mongao aku believe kabisa monto okara musubati yoga mwanjite kabisa ona kerate ngori yonyomire monto mongao akataka koene kinga nekene akaja karosi taro ya ngora igo ya bubisi akaenda kane kya maana na nyomete ekara nyomete monto yo bale I'm trying to akini to build an image story na nyomete lakini mungwano yorusi limokaya baachire komenye town bono bago chankali moigo musubati yomete ntakoleta akairana asema ndio akaenda in one of the supermarkets chini in Kericho town akakora shopping eisaine agakomboe taxi nere imokibuye kaimo shopping ageso sabuya akaimo kangora kanda bakasoba muroli kanyara bayoli no bale mbajiyeti no wonde by the way ere ni taxi driver akawande yendo yana bakirolia mbogoli mesige igole boot ya togana ni mesige na otoko boli toinda indigo chio bakainda indi bakaiko kanyara ngina no ale ngino mumura no ale na iseno bale akabakwani weya akaba shopping yeli akabe kunyomba bagaikaranze ndagire karosi kubakalia ago gete muno muntu oli buwaye munkono ritiga ke ruisi minga gase ineke geningere kegenderete bagani basalira in fact agaja immediately tiliale town tiliale kanya kugerina ni taxi ya nera gapaki akagenda akanyora mpaka enderete nekegeni ukubolinga kiora si tuliachana mimi na mke wangu anjitimbu atimo chando ayenye tuwatiganete abayibuli bawo nabasani bane ikegera nkwigite ko bangoroki tugoika korosio bosani na barabo nje nabunaja korora tinje tigo kuburukani in any way umungu alo liya bwatoboro sana ngankyo yachi gokora lakini musubati ulita mworo gatiko gachi gukone ni hagiti akamukwanira setoni enke tafadhali tieto moroke jemo in this case jemo tafadhali mimi sina shida na wewe timbu atimo chando ndebwensi ayene familia yao na kutakia kila laheri lakini since kwa ngigete ko ngoro kia bayibuli bawo nkarosio bosani na barabwa
bado wao ni marafiki zangu na bunacha korora igigai umungwano walia agasusa akakira pi water agakira pi inifai kurogo bakaboro dira manyekananga inki akolete goikabo yani let me tell you umungwano wali tuwale diringa na gukora kurumu nuwaye na wale elimu. That's what I wanted to say. Uweta na kwaino, ugotiga na kwaino is a personal decision. Onye kuabera sobo sani no monto wikira seba ono ngangu tiga na mogojia. Oh yes. That is you and him. Or you and her. Lakini abasani baye koja bakumanyire. Abairi baye koja bakumanyire. Mbaliko ba instant enemies. No. Na umukomera na mukwana ni because this is life. We need each other. I want to ask you a question. Wachiza chialira gaiga. Omongwano oyo. In case ekiagero musubati otari mogeni. Arekoba tempted. Naenda atake kore siumwe sabali ya iyo bwanja ni musubati oyo. Uyu mwanamke angekata? Angekata. Nanda kinataka kugonja basubati bono kero kende batigirwa senjere ngabone. Usaba sacha baro batigirwa senjere gete. Onyo monto nyomiro monto mongao. Embu yako genda gutarira Bible baye na basani bawo. But bear in mind it might be a source of conflict as a family ya chiko chake. Abona unataka gukorera na ki? It will be a source because oyo ocha kumanya finally da. Olinero gutunya no musacho enwanka chinera mutunya ne gocha. Gusachi ata bigwa bagenki buna batabura mejie. Ote biguko musmati oyo chitani gari enene erere tena shopping. Babu ate wa tero mozajo. Umukungu nanje still they don't have something to do with each other. Ekolete issue. Sana. Tumekobo ngaini tigaba Antonya bachakire nyoma yo basabera maya naye nalinya Sahara use. Yole gazeti yao ya Taifa Leo wemanya yo manayanda manga sinchira yo wikera. Nyorenga seti ya The Daily Nation wemanya manga mulikire asenga seti ya gayeri tukolia rero. Mwanjomo dai tuwate ase mitandao yonsi ya social media KISII FM 94.1 nsemeli ya Facebook at KISII FM nsemeli ya Twitter at KISII_FM nsemeli ya Instagram nsemeli ya YouTube na otokotoka live every Monday morning to Friday asama gazeti ne bipindi binde. Subscribe, like na share. Na ndio nyore hashtag ne nyameni 2022. Kwa ereli tukoli Jumani. Oh yes. Santeni sana. All right.